ni wo mu di kotomam short wa agro no nti mfunka bo mu ko bi e ko Ghana sinitwani ba ko na so kosra ne se o me premier hye bi di fia ko sam na fofro e ka ho ene de ba be som wene enumre ma yemfa seda no Emma Ahenkan State University College afem Jubilee Hospital so e boa ma esika ene enumre na ko fata motos wom so e ka ho bi na enumre ya wom boa information centers bro adunum eko aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewo epoye mantemu wo magikase atumpreko pa wo fa no live afika ene fo adwenkyere so efa 0533898915 0533898915 ukuta Yesu moja yama ono obetumi dia fa SMS ena ukuta smartphone so animienu na WhatsApp any SMS ubetumi aboagum yebekenkan ediama ani die kwan so to sa wudro mu ne miamia wudro bia wo mabiebiem deja wo mu ni na fa kase live na anwumre yi akenkanfo abete yenka eyeme kwaku anin kusi buadumene afia ampafo afi nsamni nkyeremu anin fiti ase eni Ahenkan FM wati wasum asina betia sidie esi nanu dwada besi ni fiada so eye endo eye mu no mayamfa abaton sunsanso a efri NPP amanyoko ni super delegate conference e koso ewo mantem makomaku dunsani ni na ewo mankronkron Ghana mu no emra mesomo na ene emiai me awdo a womoto abano na ye makomaku dunson na so Ghana ewo mantem makomaku dunsia die ntia ne se enkramumpuni mantem na mantem no koye mienu bia ya womoto abano ekoye mienu enu nti emano koye double enu na ba ne be ye maku dunson 17 na enie super delegate conference na abato ne ba na wie ye no na onimnyafo Kennedy akompre kwa Japan odi kan wo ballot paper no so enya abato mu makomako oha aduasa mienu 132 votes enu kogina wo mchichemu dunan achiripo miensa ene hwe 14.30%. Owura lanchamatin ena na etoso mienu ewo paper no so ono so nya abato mu makomako aduokrunum 95 ekogina wo mchichemu mako edu achiripo mienu aninum 10.29%. Owura Jogati enso enya abaton mu enan ekojina wa mchichemu hwe achiripo enan ne miensa 0.43%. Owura Kojopoku enso nya abaton mu makomako miensa ekojina wa mchichemu hwe achiripo miensa 0.33%. Dr. Ousu Afiya Koto enya abaton mu makomako aduasansia 36 ekojina wa mchichemu miensa achiripo enkron ene hwe 3.90%. Afi owura kwabena Japan enya abaton mu makomako nsia ekojina wa mchichemu hwe achiripo nsia enunum 0.65%. Owura Francis Adenimo enya abaton mu makomako enkron Ghana nina ekojina wa mchichemu hwe achiripo enkron ene wotwe 0.98%. Owura Dr. Kofi Kunadu Apreku ono de the whole Ghana woma koto aban delegate no obi anto amano entonya hwe ekokogina hwe achiripo hwe ene hwe 0.00% sanzi wanya hwe. Owura Buache Jakonso enya abatonu makomako enkron kogina wa mchichemu hwe achiripo enkron ene wotwe 0.98%. Ena de no twato kra ewo ballot paper no so eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the vice president ono so enya abatonu makomako ahansia aduonu nkron 629 votes ekojina wa mchichemu aduosian wotwe achiripo baako aninum 68.15%. ena onyaye enti wo mohyehyeye no na nipa wadi kan eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onya abatonu 629 votes ekojina 68.15%. Onimnyafo Canada Japan eto so mienu onya 132 votes 14.30%. Onipa oto so miensa eyowura alanchamaten ono no enya abaton mu mako aduokrunum eno nso kogina wo mchichemu edu achiripo mienu ene nkron ena onipa oto so enan eyo Dr. Ousu Afiya Koto onya 36 vote 3.90%. Ena wo meto so enum no
enipa mienu bo bracket esanso mu na anya abato no pepepe eno nam so amasam iken na nkomu penupa num na nso sesie no akoye nsia enti nsia no wama etwa to mienu no wo mu ni na abo bracket nti no eno ye owura Francis Adey Nimo ene owura Boachi Ejaako wo mu mienu obi anya 9 vote 0.98% obia enti wo mu mienu etoso enum teese de mprempre nipa num ena won mu enyanti NPP amanyoko no super delegate conference akoso enne ewo miamia wo draw Ghana mantemba bia no emu sunsanso eno no afi yantinsi dwada besi ni fiada ensema do esi ya yesan boso no ema wai kane twatwafo panyinuma NPP amanyoko no osanso ayemranim ni nana obribu ahin e de atoja se entokona amana womne so anam ku deta eyi ni ti ewo ni German mu wo ebibrem atoye no se Economic Community of West Africa State ECOWAS eye asobrache ye so wom de asrafo okọ ni German mu akwakoboa akoye de keka ho a edi oyeno ena ebeba. And with due respect to all the leaders involved, they are just joking. They say President Manager Bertrand, and in Abu Shafon, Ben Sasha, Babe Yakunu Benumu, such a Ben Bebo Behuban. It is a, oh yes, I would choose airport. Now, what to crown the Yaku President and in the Kitafu, man, Abu Shafon, why now for restore? But why are you restoring? Does it make sense? With due respect. No, they are kidding. They are not conversant with what is happening in the sub-region. Guinea, Burkina Faso, Mali, Akacha, and such a woody truth. They're the truth, because Ghana, Togo, Benin, ultimately for in Konica, Abramun for Burkina Faso. No, you see, another thing that Ghana, Cote d'Ivoire, Togo, Benin, Burkina Faso, Damoso. That is a work of what is also for echo. Now, not Burkina Faso, Kakirin, and Niger. Okay, we have been Faso that for now, we have for Ghana, Burkina Faso, Ghana, Cote d'Ivoire, Benin, and Niger. And which is for your best. Wei eye kane twetwefo abede ekirema NPP amanyoko no emranim ni nana obribu ahin na woku di town so ama national chief imam Sheikh Osman Nuhu Sharubutun so ede adesede koma ECOWAS mpenifo se wo mo hwe se asomdwe ne palpal ye ebekoso ewo Niger na emmom wo mo hwe se kwan a wo mo fa so ama asomdwe na ba no enkoma onkofo bi a wo mu nim die ko ene die ba anankofo bi omtomba bi emfa ho nto nanan mo nse do ana ma asomdwe na mo kwakopa ama Nigerfo no nti eno nso nkofa oye ne fufuro bia emma Sheikh